بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأما بعد. السلام عليكم. الدرس الثاني عشر ونيكنش سبق. بول темада женский род болот жана муаннас. Биз айтканбыз араб тилиндеги сөздөр муаннас жана музаккар болуп бөлүнөт. Музаккар мужской род, муаннас женский род. Кеттик. Кейфа халуки я бинту. Кызым кандайсың дейт. Жагдайың кандай? Кызым. Кейфа халуки. Касра менен. Кейфа халука десе эркектерге айтылат. Как твое положение? Как ты деген сөз. Я бинту, о кыз. Арабтарда таныбаган адамга деле, кызга деле кызым деп биздей болуп кайрыла беришет. Бизде кыргыздардагыдай эле. Ана би хайрин валхамдулиллахи. Мен жакшымын, Аллахка мактоолор болсун. Мин айна анти. Сен кайсыл жактансың? Мин айна анти. Касра менен. Мин айна анта десек эркектерге болот. Ана мин Сурия. Мен Сирияданмын. Ана мин Сурия. Масмуки касра менен. Атың кандай? Исми Аминату. Менин атым Амина. Айна абуки. Сенин атаң кайсыл жакта? Аби хуна фил Мадинатил Мунаввара. Менин атам бул жерде Мадина Мунавварада. Мадина деген шаара белгилүү. Хуа муфаттишун фил мадрасати санавияти. Ал муфаттиш, текшерүүчү фил мадрасати санавия. Чоң класстарга текшерүүчү дейт. Ал мадрасати санавия деп бөлүнөт. Ибтидаия бул башталгыч класстар, санавия улуу класстарда. Ва айна уммуки, сенин энең кайсыл жакта? Хия айдан хуна, ал дагы бул жерде. Хия табибатун фил мусташфал вилада. Вилада деген төрөт. Төрөт больницасында ал врач дейт. Ва ман хадихил фатату аллати ма'аки, аллати көрдүңөрбү? Бул фата деген сөздүн женский роду, фатату. Кичинекей кыз, 15 жашка чейинки. Ва ман хадихил фатату аллати ма'аки. Сени менен бирге кайсыл кыз дейт бул? Бул жерде разбор кылып койсок болот. Хадихи мубтада, ман хабар. Ман хадихи десе деле бүтүп калмак сүйлөм. Бирок анткен жок. Ал фатату исми ишарадан кийин бадал болсо, ага чейинки сөздүн харакатын алат. А бизде мубтада всегда домманын харакатын алат. Ой, мубтаданын харакатын. Аллати, которая сифа, ма'аки жумла сила, сени менен. Ахия ухтуки, ал сенин карындашыңбы же эжекеңби дейт. Мубтада хабар. Ла хия бинту амми. Жок, ал атамдын бир тууганынын кызы. Ам деген жажа деген сөз. Хия мубтада, бинту амми хабар. Масмуха, көрдүңөрбү? Анын аты ким дейт. Масмуха, анын аты ким? Бул жерде исмуха мубтада, ма хабар. Исмуха Фатимату. Анын аты Фатима. Исмуха мубтада, Фатимату хабар. Ошон үчүн исмуха дейбиз. Фатимату домма менен кылабыз. Эмне үчүн? Мубтада хабар болгон үчүн. Хия замилатуки, ал сенин классташыңбы дейт. Бирге курдашың дейт. Хия мубтада, замилатуки хабар. Бул суроо берилчү сөз. Ла ана фил мадрасатил мутавассита ва хия фил мадрасати санавия. Жок, ла мен ортоңку мектепте окуйм. Ал жакта 3кө бөлүнөт. Ибтидаия бул башталгыч, мутавассита ортоңку, санавия старший класстарда. Ана мубтада фил мадрасати хабар, ал мутавасситати сифа, хабардын сифасы. Ошон үчүн касралат. Фил мадрасатил мутавасситати эрчите. Ва хия жана ал, ва бул харфул атф. И полный сүйлөмдү маатуф деп койсок болот, бирок түшүнүктүү болуш үчүн ичинен разбор кылып коелу. Мубтада хия фил мадрасати, медреседе, кандай? Старший медреседе. Фил мадрасати хабар, ал санавияти сифа. Алаки ухтун, сенин эжекелериң же карындаштарың барбы дейт, сестраларың барбы дейт. Ухтун мубтада, лаки хабар. Ла мали ухтун. Бул жерде отрицание иншалла келечекте келет. Не является деген сөз. Мали ухтун. Менде эч кандай сестрам жок дейт. Разбор кылбай туралы муну азыр. Алаки ахун, сенде братың барбы дейт, тууганың? Мубтада хабар.
نعم لي أخ كبير менде чоң братым бар. وهو طالب بالجامعة. жана ал университетте студент. لي أخ كبير менде брат чоң бар дейді. Чоң байкем бар. مبتدا صفة и خبر. وهو طالب بالجامعة هو مبتدا طالب خبر ولكن خبر. ومن هذا الطفل الذي معك бул кичинекей бала сен менен болгон ким дейт. Бул жерде хада мубтада мен хабар. Мен хада десек бүтүп калмак. الطفل бул бадал, الذي صفة بدلдин معك جملة صلة. وابن أخي ал менин братымдын баласы дейт. هو مبتدا ابن أخي خبر. إضاف مضاف مضاف إليه غير مضاف مضاف إليه. ما اسمه анын аты ким? ما اسمه анын аты ким? анын аты ким? اسمه سعد анын аты سعد. أمك في البيت الآن сенин азыр үйдөбү дейт. Ана деген азыр في البيت مبتدا жана хабар. Бул суроо берилишибиз. لا ذهبت көрүңөр айтып бергем. Ал кеткен дейт. ذهبت إلى المستشفى. Бул жерде لا жооп бериле турган сөз. Предлог ذهب бул فعل. ذهب فعل. Бул жерде هي деген фаил жок болуп кеткен. Та бул женский роддун белгиси. إلى المستشفى бул жана жар ва мажрур больницага деген мааниде. Ошондо бул жумла фи'лия болот. Тай биринчисин харакаттар менен жазып койгула тапшырма. Харакат кереги жо. Бул ова. Айна қаламука деген орнуна айна қаламуки. أين بيتك؟ أين بيتك؟ هذا الدفتر لك؟ هذا الدفتر لك. من أين أنت؟ من أين أنت؟ деп кете бересиңер аягына чейин. Üçüncü бул жерде خرج محمد من البيت خرجت آمنة من البيت. ذهب المدرس إلى الفصل ذهبت المدرسة إلى الفصل. ذهب أبي ذهبت أمي. جلس الطالب جلست الطالبة. خرج أخي خرجت أختي деп кылып кете бересиңер. Бул жерде айтып атат تأمل ما يلي. Ойлонуп көр. جلست الطالبة جلست الطالبة. Бул для удобства касрага өзгөрүп кетет. Сукун касрага для удобства өзгөрүп кетет. Бирок жоголбойт. Буларды окуп койгула дейт харакаттары менен. Бул 6-чыга الذي коесуңар, либо التي коесуңар. Мужской род мудаккар болсо الذي, муаннас болсо التي коесуңар. Аягына чейин. Бул жерде ал-амму деген ата жактан атанын бир туугандары, ал-халу апа жактан апанын бир туугандары. Ал-аммату ошол сыяктуу эле атаңардын карындаштары, эжекелери, ал-халату десе мамаңардын сиңдилери же эжекелери. مستشفى الولادة ردهم. بارك الله فيكم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.